Seno ke lekwalo leo le tlisitseng tlhatlharuane mo ANC le kwaletsweng modulasetilo wa komiti ya ditlhopo wa ANC mme le ngongorega ka gore Ramaphosa, Mantashe le Bejani Chauke ba rekile divoutu kwa khonferenseng e sa tswang go feta ya lekoko. Fela mokwaledi wa komiti ya ditlhopo ya ANC a re lekwalo ga se la nnete. Komiti ya re yo go begwang e le mokwadi wa lekalo leo Kgalema Motlanthe yo e leng tokolo ya ANC kwa KwaZulu-Natal o ipetse kgakajana le lekwalo leo a re ditokolo dingwe tsa ANC di batla go mo senya leina. The Electoral Committee did not receive the letter via an email or normal means of communication. We picked it up from the social media WhatsApp groups, and one of the members of the Electoral Committee dropped it in our WhatsApp group, and we decided that we need to attend to it as if it is true or an original letter. But we have now got confirmation, written confirmation from Comrade Kgalema Motlanthe indicating that the letter is false and fraudulent, and that he's taking it up with his attorney and the regional secretary of eThekwini. ANC kwa KwaZulu-Natal ya re ga ikitla e kgolaganya le makwalo a kwadilweng ke batho ba ba sa itsagaleng. We normally don't engage on things that don't exist. As we stand now, there's no truth in the matter. The letter is fake, the letter is fraudulent, the letter is written by faceless people whose intention is to undermine the democratic process of the African National Congress, and we'll do everything in our power to undermine that effort and make sure that we unite our people of South Africa, unite the members of the ANC, and focus on election campaign towards 2024 led by President Ramaphosa. Mongwe wa basekasiki o kgalemile gore fa ditokolo tsa ANC tse di ngongoregang ka dipholo tsa conference ya bosetšhaba ya lekoko di sa rebole bopaki tebang le dingongorego le magatwe a bone seno se tlile go bakela baeteledipele ba bašwa mathata. This kind of allegations are divisive. They've got a potential to create problems in the leadership. But if there is sufficient evidence to be brought to the fore, it should be done quickly so that those that have been involved in wrongdoing should actually be dealt with. Kgalema Motlanthe o kwaletse komiti ya ditlhopo ya ANC lekwalo a netefaletsa gore ga e sene mokwadi wa lekwalo leo.